Ka WJHTTA District Table Tennis Association haka arf khandai tarik no pra kalapen long ya kalempung ya lekai ka bashisngi ka batip kum ka open one day tournament hakyang nang ba indoor stadium Jowai. Haka ne kalempung ya lekai lawan ya shimbanta lai po arngot ki rang ya lekai hakilai teli ki kerdan kuntup ka kerdan under 16 boys single, men's single but men's double. Haka kerdan under 16 boys single u korban di khongla ulara ya kanam la do hadien ba ula penlim ya ukermi w liwan da khatwei la san khandai la khatwei la henrio but khatwei la pra. Haka men's single u erafil dakar ulara ya kanam la do hadien ba ula penlim ya udio nishis chulai da khatwei la henrio khatwei la pra khatwei la khandai but khatwei la henyo. Haka men's doubles u erafil dakar bat u Dionysius chulai kilara ya kanam la do hadien bakila penlim ya u rabin pasa bat umuni kinjin da khatwei la saw khatwei la khandai bat khatwei la san. Ya ki khusnam sha ki nongjob la sam da u district sports officer WJHTTA Hills u makrobok pasa haka jingdan lang kinong yalam bat khot nongkit kam ka WJHTTA District Table Tennis Association.